Halo. Bok svi na Instagramu, YouTubeu, Facebooku i svugdje. Samo da vam javim da danas snimam svoj prvi haul sa robom koju sam dobila, koju vam hoću pokazati, i 45% popusta dobivate s kodom koji ću vam napisat. Čak i dijelim gift card i onak uopće se ne smrzavam na ovom parkingu. Uglavnom pokazat ću vam sad. Ostanite tu i subscribe-ajte se na moj YouTube. Ajde, bok! Hoćeš se snimat? Ne molim se doći ljude pozdraviti, molim se. Samo da znate, ovo je naš Tomek. Tomek, dođi ljudima reci bok. Bok. Kaj radiš? Kaj radiš? Kaži. Sigurno si prom. Gdje mogu ja to? Daj pali mi. Daj zovi Kristinu. Imamo i kosu zdravo. Izgleda se prodaj. Jesam. Čekaj, gled mene s 2 torbe, mislim, nemojte me uopće pitat kaj radim. Kužiš, hoće neko kupit? Torbice, džins sa rupama! Dajem 45% popusta, poklanjam gift cardove, sve radim. Prodajam štipaljke. Kužiš, ti to tak, ja sam takav profi, že to nema nigdje. Evo, profesionalno se smrzavam na parkingu. Imam fashion show. A to budete se već navikli, to bu sad tak krenulo.